Ba seka-seka ditiragalo tsa letsatsi la badiri. Matsatsi a le mararo morago ga kopano ya komiti khuduthamaga, Cosatu ya re e ikaelela go tshwara kopano ya tshoganyetso le balekane nabo ba semphato go seka-seka merero e amang badiri. Federeishene eno ya badiri ya re tiragalo ya letsatsi la badiri eo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa a neng a ganelwa go bua le badiri le go bontsha ke monokeng go bone e ba tshwentse thata. E kaile seno jaaka setshwantsho se se supang makoa a tseneletseng a puso e teletsweng pele ke ANC. The disruption exposed the chronic weak state of the ANC, its league and the alliance in general, both in terms of organizational cohesion and strategic orientation. Dikgwedi di le 4 pele ga Kongrese ya Bosetšhaba ya bosome le bone, Cosatu e santse didimetse ka ga mamoratwa wa bone kwa conferenceng ya go tlhopha ketapele ya ANC e solofetsweng go tshwarwa ka Sedimonthole. Federeishene eno ya badiri ya re se se botlhokwa ga jaana ke go netefatsa gore go nna le kitlano magareng ga ANC le ma-Afrika Borwa. People on the ground are losing confidence in the capacity of the ANC to drive transformation. Another challenge is the deliberate hollowing out of the concept of developmental state by the ANC government. On one hand, there's a continuity with the neoliberal agenda in the state, while at the same time there's a talk of a move in the direction of a developmental state. The reality is that South African state has been taken over the private interest. Federeishene e kaile ditiragalo tsa kwa Rustenburg le tse di swabisang, gape ya re e santse e tla kopana le ANC ga mmogo le SABC go seka-seka seo se diragetseng ka letsatsi leo. We have not met the ANC. We have not met the party. Remember, it is not just the ANC that could not speak, it is both the party and the ANC that could not deliver the messages of support. We have not met them simply because we had other programs that we were dealing with. Jaaka Congress ya yone e le gaufi, Federation ya re e tla tsenya marapo dinameng go matlafatsa le go tiisa makala a yone ka maiteko a go tokafatsa ditirelo tsa badiri.